Bore da iawn I chi gyd a chroeso i'r oedfa foreol yn oedfa gymyn. I aelodau, I gyfeillion, I ymwelwyr a'r rhai sy'n ymuno â ni fel arfer wrth gwrs dros y wefan. Lovely to see you all this morning. A very warm welcome and hope we have a blessing of being together and worshipping together. And we join together in our opening hymn, Cant 70 a naw 179. Dewch hen ac ieuanc, dewch at Iesu. Mae'n llawn bryd, ryfedd y mynedd diw ddisgwyliodd wrthym cyd. Aeth yn brynhawn, mae yn hwyrhau, mae drws trigaredd heb ei gau. Cant 70 a naw. Daw'r darlleniad y bore yma o lyffyr Paul at yr Eglwys yn Rhufain, at yr Rhufeiniaid, a'r benod agoriadol, benod cyntaf y llythyr hwnnw. So we're in Romans chapter 1, the opening verses of Paul's letter to the Romans. And again, if you wish to follow the reading in your English Bibles in the pews, I'm on page 1143. 1143 in the English Bibles, ac eto, os ydych chi am dilyn yn y Gymraeg, dwi ar dudalen 164. 164. Paul, gwas Crist Iesu sy'n ysgrifennu, apostol trwy alwad Duw ac wedi ei neilltuo I wasanaeth efengil Duw. Addawodd Duw yr efengil hon ymlaen llaw trwy ei broffwydi yn yr ysgrythurau sanctaidd, efengil am ei fab. Yn rhefn y cnawd, ganwyd ef yn llinach Dafydd, ond yn rhefn sanctaidd yr ysbryd, cyhoeddwyd ef yn fab Duw a mawr allu trwy atgyfodiad o farwolaeth. Dyma Iesu Grist ein harglwydd, trwyddo ef derbyniasom ras a swydd apostol, I ennill ar ei ran ffydd ac I fuddod ymhlith yr holl genhedloedd. Ymhlith yr rhain yr ydych wythau, yn rhai wedi eich galw ac yn eiddo I Iesu Grist. Yr wyf yn cyfarch pawb yn Rhufain sydd yn annwyl gan Dduw, a thrwy I alwad ef
yn saint. Gras a thangnefedd i chwi, oddi wrth ddiw ein tad ar arglwydd Iesu Grist. Yn gyntaf oll, yr wyf yn diolch i'm Duw trwy Iesu Grist amdano chwi oll, oherwydd y mae'r sôn am eich ffydd yn cerdded trwy'r holl fyd. A mae Duw yr un y mae fy ysbryd yn ei wasanaethu yn efengil ei fab, yn dist i mi mor ddibaid y byddaf bob amser yn eich galw i gof yn fy ngweddiau. Wrth ofyn ganddo os dyna'i ewyllus, a gaf i yn awr o'r diwedd rywsut na'i gilydd, rwydd hynt i ddod atoch. Oherwydd y mae hiraeth arnaf am eich gweld. Mwyn eich cynysgeiddi a rhyw ddawn ysbrydol i'ch cadarnhau. Neu yn hytrach os caf esbonio i mi yn eich cymdeithas gael fy nghalonogi ynghyd â chwi trwy'r ffydd sy'n gyffredin i'r naill a'r llall ohonom. Yr wyf am i chwi wybod, fy nghyfeillion, i mi fwriadu lawer gwaith ddod atoch, mwyn cael peth ffrwyth yn eich plith chwi, fel y cefais ymhlith yr heliw o'r cenhedloedd. Ond hyd yma, yr wyf wedi fy rwystro, groegiaid a babariaid, doethion ac anoethion, yr wyf dan rwymedigaeth iddynt oll. A dyma reswm fy mod i mor eiddgar i brygethu'r efengil i chwythau sydd yn Rhufain. Nid oes arnaf gywilydd o'r efengil, oherwydd gallu Duw yw hi ar waith iachawdwriaeth i bob un sy'n credu. Yr Iddewon yn gyntaf a hefyd y groegiaid, ynddi hi y datguddir cyfiawnder Duw, a hynny trwy ffydd o'r dechrau i'r diwedd, fel y mae'n ysgrifenedig, y sawl sydd trwy ffydd yn gyfiawn a gaiff fyw. Ychwanegau Duw i fendith at y darllen a'r gwrando a'r deall hefyd, o iau. A fe unwn i ni ganu yr ail emyn sef 120, 120, arall eiriad o'r salm adnabyddus yn dyfa, disgwyliaf o'r mynyddoedd draw, ble daw i'm help y llysgar, yr arglwydd rydd i'm gymorth gref, hwn a wnaeth nef a deiar, 120.
Chyfle ni nawr i droi at Dduw mewn gweddi. Cydweddiwn, let us pray together. O Dad Nefol a Thad ein harglwydd Iesu, ni'n troi ata ti unwaith eto nawr mewn gweddi, i droi at y bresenoldeb sanctaidd di. Ac yng ngeiriau'r salmydd, pwy a esgyn i fynydd yr arglwydd, a phwy a saif yn dy le sanctaidd di. Dim ond y glân a'i dwylo a'r pur ei calon. Ond i ni'n cyfadde yn barod nawr ger dyfron di bod bryntni y byd hwn arnom ni gyd, ar ein calonau ni gyd, a staen hen hunanoldeb a thrachwant yn ran ohonom ni gyd. Ac i ni'n gofyn ar ei ti fod yn drigarog wrthym ni y bore yma, yn ôl liaws dy dosturiaethau. A mae'n bod yn dod yn awr yn wylaidd ac yn ostyngedig ger dyfrondi i blygu mewn gweddi fel hyn. Loving God, you came to our world in and through Christ to help and to heal and to save. And we pray now especially for all those in need this morning. We remember the sick and the suffering, some of our fellow members here at Eglwys Gymraeg, Canol Llundain, the poor and the hungry, the aged and the infirm, the sorrowful and the bereaved. We've heard again this week of the rising numbers of those affected by the earthquake in Venezuela, over 2,000. Ni'n meddwl amdani nhw a phawb sydd yno'n helpu. And we bring the world and all its trials and tribulations to you this morning. Ond i ni yn anturio hefyd yn hyderus at orsedd gras am dy fod wedi addo i fod gyda ni, gyda'r bobl ym mhob oes ac ym mhob sefyllfa. Ac i ni yn euog o dristaid y mynedd di. I ni'n gweddio ar ei ti ein derbyn ni unwaith eto y bore hwn. And we pray for those perhaps who feel that the future is unsure this morning, or uncertain, or unwelcome. We pray for you to bring the assurance now that even in the darkest moments of life, and in the midst of the greatest challenges that we face, and even during those worrying times, that you have promised to be there with us, to try and bring light out of darkness and hope out of situations that only seem to be full of despair and hopelessness. Ac yna wrthweddio dros eraill, fel ym mhob oedfa i ni'n cyflwyno ein hunain eith ofal, i ni'n gweddio drosom ni ein hunain. Tynnu atat yn awr o arglwydd yn ystod yr oedfa hon, gwna ni'n un yn dy gariad pur dy hun. Felly bydd gyda ni yma yn ein hoedfa a bore yma, ac wrth fwrdd y cymundeb fel y byddwn yn cyfranogi ar ddiwedd yr oedfa. Mwyn yr ing a'r gwaedlyd chwys ath fywyd wedi'r groes, o tyrd i'n hachub, tyrd ar frys cyn dyfod diwedd oes. I ni'n dod felly gan gyflwyno ein gweddiau cyhoeddus fel hyn, ynghyd a dysafiadau cudd a thawel ein calonau ni gyd. Yn enw ac yn haeddiant Iesu Grist ei hun, cyfryngwr mawr y Testament Newydd, a chymodwr mawr y bywyd newydd ryngom ni ath y dyd y hun. Amen.
Wel, croeso cynnes I chi gyd in Hoedfa Gyming. A very warm welcome to members, friends and visitors to our communion service, including those joining us on the web. A ni'n ddiolchgar iawn i'n gweinidog am ei arweiniad bore yma ac yn awyddus I wrando ar ei neges I ni. A diolch hefyd I Mike am ei gyfraniad pwysig wrth yr organ. Am weddill y dydd bydd cylch trafod Beibledd am 4:40 ac oedfa'r hwyr am 6 gyda Rob yn y pulpit. And to follow this evening's service, there'll be a gathering of the Chapel Curry Club who will dine at Pizza Express, Dean Street. A mae croeso I bawb, everyone is welcome. Dydd Sul nesaf, bydd yn gweinidog wrth y lliw yn oedfa'r bore ar hwyr a bydd cylch trafod hefyd am 4:40. So next Sunday, it will be the usual pattern of services with our minister in the pulpit. Fel arfer, dydd Mercher, gorffennaf yr wythfed am 1:30 dydd, bydd oedfa anffurfiol yn y neuadd gyda the a chyfle gymdeithasu I ddilyn. So that's this coming Wednesday, the usual informal midweek service at midday with tea to follow. The next Glyn Lang Memorial Organ Recital will be on Wednesday, July the 15th at 1:05 with Jonathan Melling, former organist of All Hallows by the Tower, London, performing. Cofiwch ddod lawr i'r neuadd I cael te neu goffi a chyfle gymdeithasu ar ôl yr oedfa. Do join us for tea and fellowship after the service. Ac yn awr fydda nhw amgylch I dderbyn eich rhoddion. Diolch yn fawr. Ein roddion a ddagwn I ti arglwyddiwr, a diolch am dderbyn yn gysonodd sgwr. Yn llawen a gnawn ein haddined anghyd, ein tystiolaeth I ti yn y byd. Amen. Well, as you see, with your permission, I've taken my jacket off. I was in two minds whether to wear a suit today or no, but I did. I've also taken my braces off, so I hope my trousers will stay up. Oh no, you can't see. Ma hwnna'n ia. Ond beth bynnag am hwnna, ni'n meddwl am y tywydd crasboeth I ni'n cael am y geiriau Dafydd William yn addas. 5-8 o arglwydd dyr o awel. A honno'n awel gref I godi fy ysbryd egwan, ond yn ysbrydol, ynddo fe. Dyna beth I ni'n gweddio.
I godi fy sbrynegwan o'r ddeiar hyd y nef, yr awel sy'n gwasgaru y tew gymylau mawr, mae fenaid am ei theimlo, o'r nefoedd doed i lawr, 581. Trwy ei alwad ef yn saint, called to be saints. Mae yna rhywbeth hyfryd a chadarnhaol iawn yn y ffordd mae Paul yn dechrau ei lythyr at yr eglwys yn Rhufain. Yn ei cyfarch nhw fel pobl gyffredin, dynol, normal. Paul doesn't start his letter to the members of the church in Rome in describing them as some kind of spiritual superheroes. He doesn't address people who'd never failed in life, who'd never doubted, never stumbled. He simply writes, called to be saints, trwy alwad ef yn saint. Now, notice, he doesn't say they were born saints. He doesn't say they'd even earned the title of being saints, but rather they were called to be saints. God's gracious invitation, his invitation had reached them. By his mercy, they were being shaped and molded into becoming saints in the likeness of Christ. A chi mod, mae'r un alwad, mae'r un gwahoddiad yn cael ei ymestyn I chi a fi heddiw. That same call is given to you and me today. And I'd say that we live in a world and society in general these days that has lowered its expectations. I don't think that's an overstatement. We're often told that, holiness is unrealistic. That deep devotion perhaps belongs to another century, another age. And that ordinary Christians these days should have an ordinary faith. But the gospel refuses to lower the standard. It never lowers the standard in any age or time, while at the same time it supplies every grace needed to attain that standard as well.
Peidiwch meddwl bod y saint gynt wedi gwneud o ddeunydd gwahanol i chi a fi. Dyn nhw ddim wedi cael ei lunio o glau gwahanol. Ond nhw'n cig a gwad fel i chi a fi. The saints of old, they breathed the same air, they shed the same tears, they fought against the same temptations, they depended on the same Saviour. And if we admire them, as I'm sure we do, let's not merely place them on a pedestal, perhaps an unreachable and an unobtainable standard or pedestal. Let's seek to follow them as they followed Christ. A'r pwynt cyntaf hoffwn i rannu â chi bore yma yw hyn. Roedd y saint gynt wedi gwynebu yr un brwydrau i ni'n gwynebu. The saints of old, they faced the same battles that we face today. That's my first point for you. Now, sometimes we imagine Paul, and he was stoic, of course, but we imagine Paul as if he were made of iron. Yeah? We read in his letters, we marvel at his courage, and suppose that somehow he lived above all the struggles that come to trouble us in this life. Ond gwrandewch ar ei eiriau a'i dystiolaeth fi hun. He knew weariness, real weariness. He knew disappointment in life. He knew loneliness. He writes about it sometimes in his letters. He wrestled with temptation. He pleaded with God to move these burdens that were never removed completely. Remember that even during his life. Never removed completely. He knew what it was to be misunderstood by others, to be opposed, to be beaten, to be imprisoned. And at times, and we read this in some of his letters, at times completely, nearly overwhelmed by everything that was thrown at him. Roedd ei ffyddlondeb yn eithriadol, ynddo? Ffyddlondeb yn eithriadol, ond roedd ei ddynoliaeth yn gyffredin iawn hefyd, fel chi a fi, yn debyg I bawb arall. The difference wasn't that Paul possessed some secret spiritual power unavailable to any of us. The difference was that he continually went back to Christ all the time for his help. Ond I ddyle hynny fod yn hwb ac yn anogaeth I ni hefyd, yng nghanol oll frwydre bywyd. Perhaps you feel defeated sometimes by a recurring sin or weakness. Cwmpo ganwaith i'r un bai. Perhaps anxiety takes over you. We hear of panic attacks. Anxiety takes over you sometimes. Steals your inner peace away. Perhaps grief has settled over your heart like a heavy cloud of darkness. Perhaps your prayers seem weak and ineffective. Your faith seems small. Well, you're not disqualified. You're not disqualified from becoming holy because the struggle is hard. Mae Duw yn gwybod hynny. The very people whom God calls to be saints often become saints while fighting battles that they never completely disappear in this life. Always fighting them. Ryw frwydr barhaus yw bywyd yn y byd hwn, cofiwch. Achos dyw sancteiddrwydd mewn bywyd ddim yn golygu na fydd brwydrau i'w cael, ond mae'n golygu presenoldeb Crist yng nghanol yr holl frwydrau yna. Na beth yw e? Un cynnal yn cadw ni ar hyd ffordd ddyrus anodd yr ein fyd yma. Then, after considering that the saints of old, they faced the same battles as us, but we have the same grace available to us that made them saints in the first place. That's my second heading for you. Yr un gras ar gael I ni heddi, a beth oedd ar gael iddyn nhw.
You know, it's easy to think, isn't it? Well, if I'd only walked beside Jesus in Galilee myself, if I'd only heard him preach with my own ears, if I'd only seen the empty tomb. Ond meddyliwch eto fel ma'r sefyllfa mewn gwirionedd, because that same Holy Spirit which filled the early church, it lives in every true believer today as well, in 2026. That same gospel that transformed Peter and Mary Magdalene and John and Paul, it still transforms lives today in 2026. The same cross still speaks of forgiveness. The same empty tomb still declares to all of us the victory over sin and death. God hasn't grown any weaker over the centuries. Os rhywbeth byddwn ni'n gweud bod e wedi cryfhau. Dyw ei addewidion heb ballu, heb ddiflannu, heb ein gadael ni. Dyw ei ras a'i fyddeiant e heb sychu lan wedi mynd yn hesp. That same light that shone on the same early Christians that Paul was writing to in Rome here, it still shines through his word on each and every one of us. Yn Eglwys Gymraeg Canol Llundain y bore yma. We possess the same scriptures that they treasured. We gather in the name of the same Lord. We're invited this morning to partake around the same communion table. Beth yw'n hesgus ni felly? Beth yw'n hesgus ni am gymaint o ddifa terwch yn ein bywydau ysbrydol? The question isn't so much whether God is willing to make us saints. The question is whether we are willing to surrender ourselves to the work that He has for us to do. Because the call to be saints, it isn't reserved for ministers. God only knows ministers aren't saints either. Yeah? Missionaries or remarkable Christians, it's the calling of every Christian believer. Felly, wedi nodi bod y saint gynt, maen nhw wedi gwynebu'r un brwydrau ni. Mae'r un gras ar gael I ni hefyd, a beth oedd ar gael iddyn nhw. A pwynt ola sydd â fi. Fe ddath y saint gynt yn debyg I Iesu oherwydd ei bod nhw wedi byw gydag ef a thrwyddo ef. Bob munud o'i hoes nhw. Oedd yn gwmni barhaus iddyn nhw. These saints, they became like Jesus because they lived for him. They lived for Jesus. That's my third and final point to share with you. Because the secret, I'd say, the secret of the early church wasn't found in their circumstances, but rather in a closer Saviour. They had a closer Saviour. Oh, for a closer walk with God. Remember that hymn? William Cowper, lovely words. Oh, for a closer walk with God, a calm and heavenly frame, a light to shine upon the road that leads me to the Lamb. Roedd y credinwyr cynnar yma, ond wedi llenwi I meddyliau a'i bywyd nhw gyda Christ, ond nhw, i'r ymylon. Roedden nhw'n siarad amdano fe'n ddibaid, ond nhw'n gweddio iddo'n barhaus, ond nhw'n ifydd I warchmynion ef. They suffered for him, they trusted him. Every day was shaped by his constant presence in their lives. It's often said that people become like those with whom they spend their time. Never. You spend enough time in the company of angry people, and the anger begins to colour your own character, I'd say. You spend enough time in life surrounded by fear and anxiety. I know sometimes we can't help it. But you spend all of your time surrounded by fear and anxiety, and those emotions will start to become your own. But
you spend daily communion in the company of Jesus. Through prayer, through scripture, through worship, through obedience, and I'd say almost without noticing it. His character begins to shape your character if you're truly in communion with him. Mae ei ysbryd radlon a maddeigar ef yn tawelu a'ch ysbryd byrbwyll a dadleigar chi ar brydiau falle. His compassion melts our hardness. Because the Christian life isn't chiefly about trying harder. Yes, it is. It has a lot to do with that. But it's about staying nearer to Christ. And then everything else will fall into place. Popeth arall yn cwmpo yn naturiol i'w le. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these other things will be given yn ychwaneg I chwi. The closer we remain to Christ, the more of his beauty will be reflected in our lives. Bydde di bobl eraill I gallu ddweud amdano ni yn fe fel y disgyblion gynt, ei bod nhw'n adnabod ni fel pobl sydd wedi bod yng nghwmni'r Iesu. Na chi beth hyfryd, ynddo fe? Bod chi'n gallu dweud na am ambell unigolyn, mae'n amlwg bod nhw wedi treulio amser yng nghwmni Iesu. In a few moments we'll be gathering around the communion table once more. And you know what a remarkable and wonderful place this is, the communion table, where the ground is perfectly level for everyone, no matter who you are, what you've done. The oldest saints sitting beside the newest believer, the joyful and the broken-hearted at the moment, perhaps, the confident and the doubting. Mae pawb yn dod am union yr un reswm at fwrdd y cymun. No one comes because they deserve a place at the communion table. No one comes because they've conquered every sin. Does neb yn dod oherwydd ni di byw yn berffaith drwy'r wythnos ddiwethaf hon. Dyw a wyr dwi ddim di byw yn berffaith. We all come because Christ invites us to come. We all come pleading for the same mercy and forgiveness. So here again the words of Scripture, called to be saints. Na beth I ni? Trwy I alwad ef yn saint. Yes, we fall very far short of the mark often. But this call, it isn't just for someone else. It's for you and for me. Dewch gyda'ch dy head am eich gwneud yn debycach iddo fe. Iddo fe o na bawn yn fwy tebyg I Iesu Grist yn byw. As you receive the bread and wine this morning, remember that the one who calls you to be a saint is also the one that supplies every grace necessary to answer that call as well. Dewch ffyddlon rai, nesewch mewn hedd, mae yma wledd arbennig o basgedigion wedi trin a gloiw wyn piredig. Amgylchwch heddiw'r sanctaidd wrdd. Cewch gwrdd a'ch prynwr Iesu. A llawnder o gysuron da sydd yma i'ch croesawu. A hynny ar gogoniant i'w enw. Amen. Ac fe ganwn ni gyda'n gilydd. 512, 512, cofio rwyf yr awr y feddwl, awr wirfoddol oedd I fod, awr y nodwyd cyn bod eden awr a'i diben wedi dod, awr wynebu ar un aberth, awr fy niw I wirio I werth, hen awr annwyl prynu'r enaid, awr y gwaed, pwy wyr ei gwerth. 512.
ni'n meddwl am rai wrth fwrdd y cymyn yn fusol, ac yn meddwl am rhai a byddai wedi bod gyda ni, wrth gwrs, ni'n meddwl am Gwen dal i gryfhau a nifer o bobl eraill sydd wedi bod yn anhwylus yn ystod yr wythnosau diwetha. So we think of all those who are in our thoughts and prayers, and I'm sure you have your own family and friends and situations you wish to remember as well. And we say together, as we approach the communion table, the church covenant, which can be found in the back of your books, a cyfamod eglwysig in the back of the hymn books. Felly fe gyfamodwn gyda'n gilydd. Gnawn yma gyfamod a'n gilydd trwy gymorth Duw i rodio yn ei ffyrdd, i arddel Iesu Grist yn arglwydd ac yn weredwr, i geisio arweiniad yr ysbryd glân, i ddarllen yr ysgrythurau, i fod yn ffyddlon o fewn ein gallu i'r addoliad cyhoeddus, i gario beichiau ein gilydd, i wneud ein gorau i rannu'r efengyl ac i adlewyrchu cariad Crist yn y byd. And we read from Paul's first letter to the Corinthians, where he notates the Last Supper. Canis my fi a dderbyniais gan yr arglwydd yr hyn hefyd a draddodais i chwi. Bod i'r arglwydd Iesu yn os y brydychwyd ef gymryd bara, ac wedi ddoddiolch ef ei torrodd, ac arroddodd, ac a ddywedodd cymerwch bwytewch, hwn yw yng nghorff yr hwn a dorri'r trosoch. Gnewch hyn coffa amdanaf. Yn yr un modd efe a gymerodd y cwpan wedi swperi gan ddywedyd. Y cwpan hwn yw'r testament newydd yn fy ngwaed i. Gnewch hyn cynifer gwaith bynnag y ryfoch coffa amdanaf. Canis cynifer gwaith bynnag y bwytaoch y bara hwn, ac y ryfoch y cwpan hwn, y dangoswch farwolaeth yr arglwydd, ond i ddelo. Gawn ni weddio, let us pray. Yn harglwydd Iesu Grist, drwy tynnau'n gwahodd ni yn awr i rannu y pryd hwn gyda'n gilydd. Wyt yn gwahodd ni i dderbyn o'th gariad, ac yn gwahodd ni i rannu y cariad hwnnw gydag eraill wedi ni fod yma. We are here to look back, yes, but to look forward as well, to the future. We thank you for your sacrifice for us, and pray for you to send us out anew, refreshed in your love and sacrifice this morning. Amen. Ac wrth i ni gofio'r nos y bu Iesu gyda'i ddisgyblion yn yr oryw ystafell, fe gofiwn iddo gymryd bara a'i fendithio, a'i roi i'w ddisgyblion gan ddywedyd. Hwn yw fy nghorff ar hwn a dorri'r trosoch. Cymerwch a rhenwch yn eich plith, a chynifer gwaith bynnag ac a gnewch hyn, gnewch coffa amdana. Bwytawn bawb o. Cofiwn hefyd iddo gymryd y cwpan wedi swperi, a estyn i'w ddisgyblion gan ddywedyd, a cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Cymerwch a rhenwch yn eich plith, a chynifer gwaith bynnag ac a gnewch hyn, gnewch coffa amdano. A hwn bawb o.
with you. Let us pray. Lord Jesus Christ, we thank you that you have satisfied us with the bread and wine of life. And go with us now and help us to share with others what we have received from your hand today. Mae'r Duw yn galwad ni yma yn ein hanfon ni allan yn awr i'r byd, I ledeini I neges fawr o gariad i'r holl byd. Bydde di'n ar ôl yr oedfa I orffen i'n gwasanaeth ni I ddechrau o ddifri. A gofynnwn hyn oll yn ei enw glân a sanctaidd Amen. Ac fe ganwn ni gyda'n gilydd ar ein heistedd I ddyweddu. We sing seated to conclude our communion service. 746. 746. Dilyna fy migael drwy foes, amarch a gwradwyd y byd, a dygaf a'i ddurnig a'i groes gan dynnu'r nefoedd o hyd. Mi rodiad drwy gymorth ei ras y llwybr a gerddodd fe, nid ryfedd os gwawdir y gwas, pan sgwawd gafodd arglwydd y nef, ac yn ryfedd iawn mae'r pennill ola yn cydio mewn i'r darlleniad, yn diwedd, o Rufeiniaid. Nid oes arnaf gwylydd o'i groes. A'i groes yw fy ngwron o hyd, a'i fywyd I'm gwared yr oes fy ngheidwad am prynodd mor fryd. Dioddefodd waradwydd a ffoi, a'r felltith a'r galfar I bryn. Fan rhydedd yw canlyn yr oen a ddioddefodd fel hyn. 746.
God in prayer. Dioddefodd waradwydd a phoen ar felltith ar galfar I fryn. Fan rhydedd yw canlyn yr oen a ddioddefodd fel hyn. Ac yn awr bydded I ras yng ngharglwydd ni Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân I aros gyda ni oll o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.